солҳои охир мардум ба эҳёи суннат ва ҳунарҳои ниёгон бештар оварданд. осиёбонӣ низ яке аз анъанаҳои қадимаи аҷдоди мо буд, ки замони қариб аз байн рафта буду каман дар кам ба ин кор машғул мешуданд. нозикиёша тез кардани санга ҳамёро аз падармон ёд гирифтем. агар амра тез кардани санга натони орд вайрон мешад. ҳақиқат ози кор кардеса набошад фуроварда нишон медиҳанд. уҷа махсус асбоб дора. ҳамон асбобро чизои оҳангарӣ бурда сирқ мекунем. таварча аста ҳамхати хилмаи шу мезанем. хачак кардан дар кор баробар. ягон гандуми тар меояд маҳкам мешавад. умра фароварда аз сари нав тез мекунем. вобаста ба гандуми хок аст. гандум хок бошад мумкин 10 рӯза. агар гандуми тар бошад 1 рӯза 2 бор ҳам мехӯрем. гандума халқ худаш меёрад. эҳтиёҷмандот орд карда метем меравад. ҳам хокчаш 2 кило музди ҳамин осиёба мегирем. ҳамакнун бо гузашти айём имрӯз дар бархе аз минтақаҳо амон осёбҳои бобогиямон ки тавассути об кор мекарданду мардуми деҳаро бо орди гандуми хушсифат таъмин мекарданд зуд ба мушоҳида мерасад. ба меҳнати бародаро якҷояк меҳнат карда тагишта чархи оҳанӣ сохтем. сангоша ноҳияи хованинг овардем. бо ҳамроҳи бародаро ҳаминҷа сангтарошӣ кардем. худомӯзӣ кардем. хулоса ҳамин худомӯзӣ карда ҳамин осиёба сохтем. таваҷҷӯҳи мардум ба орди осиёби оби сангӣ беҳад зиёд шуда. фарқиятш ҳамин ки ҳамин камтарак сабуздор меояд. масалаи касалҳои қанда хластинш мегирад. ҳамин талаботиш зиёдтар аст. мағзи ҳамун гандума намесӯзонад. амаки саид сокини ноҳияи ҷалолиддини балхӣ зарурияти осёбҳои обиро эҳсос карда ва аз ҳисоби хеш дар назди хонааш осёби обӣ сохтааст. ризқу рӯзии ин оила аз пушти осёби обӣ аст. вақте ки мо вориди осёби бобогиаш шудем, санги осёбаш мечархеду гандумро оҳиста оҳиста ба нова мерехт. дар даври шӯравӣ дар ҳаминҷа осёб будааст. баъд аз он вақте ки сери пурӣ шид осёбо барҳам хӯрд, ҳама фарсуда шид. хай солҳои ҳамин 90-91 мо ҳамин сангоро ёфта аз сари нав бо бунёд кардем. ҳозир бошад ососа аз соли ҳамин 97-98 бигем ҳамин осёба мо бунёд кардем. дар хизмати халқем. хай мардум меёранд, гандум меёранд. чӣ кали ки ҳозир дар пеш монааст и гандум ҳамин осёб кор кардан мегира и хизматшона мекунем метиҳем. гандум аз соишобӣ санг гардгард шуда аз дул поин мерехт. мегӯяд дар ин минтақа дигар осёби обӣ вуҷуд надорад. ин аст ки дар баробари бошандагони ноҳия аз минтақаҳои дуру атроф низ ҳосили гандумашонро барои орд кардан ба ин ҷо меоранд. ният дорам ки бо давоми ҳамин якта осёб рост кунам ки мардум дар навбат наистанд. барое ки ҳозир мардум ҳама навбата бисёр як хелиш меоре, як ҳафта ман мешавад қариб бечоро. ҳай сус ки кор мекунам мо иро натонем ки мошинест ки газ битем вай шавад. ин осёб ҳамин шавад. сус кор мекунад як қадар. ҳосил ҳама ғун медоранд. баъде ки ғун дошт баъд бори мо бисёр мешавад. бо бор тезтар меояд бо мода. ҳамин хел хизмат деем мо дар халқ.
3 ماه زمستان ما آب نمیشوه دم میگیریم 3-4 ماه که تابستان آب هست ما خدمت میکنیم مردم ده میتیم میارن چینی در کاری ذخیره میکنن میارن تا 10-12 خاطر میزنن ذخیره میکنن زمستان ده که تو بهار آوردیم ما برسه گفته با گرفتن میبرن روز دو روز مستقیم در استیوه خب چیزش یه روز سیلیم چه میزگرانه صفتش سوزه علو صفت هایده برای نم کسلی قانونم همه کسلا رو فایده ناکه هم نونش ملایمه یک هفته تو یه هفته رو میسته ملایم خوش صفت هایده اگر این رو نگاه نکنی نمیشود حتما باید آدم باشه در بالای آسیا که نگاه کنی جوشه بعضی گندم میشه که در درونش یا که یک سنگچه میوه یا یکم اوهنچه میوه همون انا با چی میکنن سنگ مونه با ممکن که ویرون کردن یکو برای همون باید نگاه بین کنیده سنگ میچینن و برای گندم خوش رو آمدن سنگ تیز کم میشه بعد همه بعد سنگ میچینن خب باز سوز میشه همه ولایت قریب همش همینجا میوره در آسیابی سنگی شیره گندم نمی‌سوزد. شیره گندم در بنیه آدم خلسترین را معتدل نگاه می‌دارد. از این رو نفران گرفتار بیماری قند اساساً از نان سیاه استعمال می‌کنند. آرد گندمی در آسیابی سنگی آماده شده چون مواد پرهیزی به سلامتی انسان نیز مفید است. دکترها بسیار میگن که همین آردی گندم خوردن نکن آردی آسیابی سنگی برای همون طلبگار بسیار میارن ما شب روز در خدمت مردمیم حرکت میکنیم که خدمتشون ناز کنیم ما خرسان بروان چرخیدن سنگ آسیاب خاطره‌های گذشته را برای موفق شدن در زندگی دلالت می‌کند. آسیابانی هنری است از گذشتگانمان که به خاطر احیا نمودن آن و پاس داشتن راه نیاکان انجامش می‌دهیم. در این کار نبیره‌هایش او را یاری رسانند. حق خدمتمون ما یک نیمچه 3 کیلو 16 1 کیلو میگیریم همون رنگ قدیمه هم 3 کیلو ایال نیمچه میگیریم او آسیابانی را کسب مشکل نمیداند. در این پیشه به اقرار او ناظر زیرک و زور باید بود چرا که به بوی کمی بی‌توجهی شیره گندم می‌سوزد و در خوری مزاج نخواهد بود. واقعا در خانه هر یک باشنده ناحیه جلال الدین بلخی نان گندمی فراوان است. معلوم شد که اکثر مردم که به غله‌کاری مشغولند از نوع آرد یکم کم استفاده میبرند. این آرد میدونی که اگر آرد بسیاری بعد بیسته با چی میشه برای هم تیرمو بسیارتر میارن بعدی سیزن آخرش بسیار میارن که سالخینی میشه و آرد با دم بگیره با چند آرد دم بگیره همون قدر نانش خشرو میشه نان بورداری خشرو میایه آسیاب سنگی را نون نظر به نونای چی بگم علوش بسیار ایو درست و سخت میشه با هم خمیر کنیش هم قینه خمیر کنیش هم مشکل ایده شیرش بسیار که هست دیر چی میشه نظر به اون اردای سفیده که چیه خریدارش بسیار اینه که خریدارش بسیاره کارش قیمتوه ایره میگن گندم دون میگن جوی که ما گندم میریدیم های ایره میگن همین تک تک میگه میره تو ای کنه جمعه گندم نمیریزه دروده همو جمیدن میگیره در طوری سنگ با گندم میریزه یا خیلی بر رفتن میگیره تک تک میگه میره ایره ما برای اون روز کردیم که ارد که در اطراف ده هر سو چوش نشوه ارد خشرو با براوردن میگیره همه خیلی محکم کردگیم
сокини ноҳияи Дарвоз амаки Тоҷиддини солхост ки ба ҳунари осёбонӣ машғул аст. осёби ӯ дар наздикии роҳи байналмилалӣ бунёд ёфтааст. ҳар меҳмоне ки ба минтақаи Бадахшон сафар мекунад ҳатман аз осёби ӯ дидан мекунанд. Посмотрели, как делается глиняная посуда, посмотрели, как кузнец работает, и увидели древние ложки очень необычной формы. Затем нас проводили посмотреть самую древнюю мельницу, которая работает на воде. То есть нам, европейцам, непривычно. У нас те мельницы ветряные, а здесь на воде работает. И здорово, что она действующая, делает муку. Из этой муки делают прекрасные в тандыре лепешки. И нас угостили этими лепешками. Могу сказать честно, что это вкуснейшие лепешки. Это фантастическая страна, и мы сейчас просто берем свое стратегическое направление на развитие туризма, автомобильного туризма в Таджикистан. То есть мы сейчас со следующего года уже будем делать прям целенаправленные маршруты на Таджикистан и будем привозить сюда людей. В России, к сожалению, мало кто знает о Таджикистане. То есть знают, что есть Таджикистан, но очень мало кто знает, какой он. У всех впечатление, что Таджикистан, Афганистан – это что-то рядом, что это напряженно, что это война, что это террор и так далее. Но мы ехали тоже примерно с такими мыслями. Но сейчас у меня так шоры с глаз упали, вот, я вижу совсем другую страну. Я вижу прекрасных людей, фантастических, как Катерина наша сказала, очень интеллигентных людей, которые открыты, искренние, всегда радостные, готовы помочь. То есть у меня полный восторг. Полный восторг. И я об этом буду говорить в России. диққати сайёҳонро кори осёб ҳар лаҳза ба худ ҷалб мекард. амаки Тоҷиддин аз тариқи чархидани санги осёб бо усули аҷдодӣ ба сайёҳон қисса мекард. талаботи зиёд ҳаст. мардум бисёр мепурсанд ки барои ҳамин касали қанд, барои ҳамин мефурад ки меорди ҳамин гандумӣ бошад, ҳамин санги ки баранд вайкунанд бихӯранд. ҳамере мекунем дар вобаста хай ба ҳамун ордай, хоҳе ки орда як майда хубтари нафтари виши сорт вайкунӣ, санга пас мекунӣ, инанавно барои регулировка кардани ҳамин сангоанд. якум сот, дуюм сот, сеюм сот, вобаста ба ҳамун мондани ҳамин чияст. агар виши гандум якум сотиш кунем, хай як майда беҳтарак мекунем. ай хел сол дар як рӯзинда ду қопча се қопча мезанем, гандум орд мекунем. об қатъи об, ин об мебиёяд дар ҷанда доли ӯ тагнда бад чиё дорад, чархо пара дорад. паронда об мезана, баъд ин ҷанда наи санга мегардона, ин ҷанда харак мондагияю харак барои гардондани ҳамин санга. баъд ин санг гандуме ки меғалта, ҳамун харак байни ин сангаш мепартова. аиҷа баъд бо ҳам рафта рафта баи сари нохун мегем, сари нохун инда меравам, баъд ордиш мекунам, пеш мепартова. ин санга рошавгӯ ман ҳамин хеле дидам. ин ҳамун давраи ҳамин боблому ки тарошидагӣ аст, санги тагишам, санги болошам, ананаи санг ин барои тута орд кардан аст. талқуни тут мегем ку, ана мисол ҳозир ин санга мебардорем, мегирем ва қатӣ тутпуст талқуни тут орд мекунем. ин ҳамин даврае ки тутора мечинанд, ҷамъ мекунанд, хок хиш мекунанд, меоран ҳаминҷа баъд мо орд мекунем, тутпуст мегирам, мераванд мардум. ин хаяку тутпуст худат медонӣ ку хеле бамаза ҳам ҷарҳот ҳамин қатӣ хишхира.
бонувони чирадасти ин макон аз одди истеҳсол кардаи осёби сангӣ дар ин ҷо барои меҳмонон нони гарми ширмолу болаззат омода мекунанд ки ин аз фарҳангу маданият ва меҳмоннавозии мардуми кӯҳистон дарак медод. Кормили вкусными лепешками, мы таких еще не ели. Хрустящие, вкусные, мы оторваться не можем и боимся, что мы приедем в Россию и наберем 5 или 6 килограмм. осёбҳои обиро дар болои ҷӯйбор ва ё наздики дарёҳои кӯҳӣ месозанд. қисми аз фарш поёни осёбро чарххона меноманд ва дар он ҷо чархи чӯбини пардадор ҷойгир шудааст. чарх ҳангоми ба болои он рехтани об ба ҳаракат медарорад ва дар навбати худ тирро тоб медиҳад. дар боли чарх то ба боло санг тир устувор карда шудааст ки дарозиаш 70-80 сантиметр мебошад. тамом бошад кор намекунад, зиёд чиз бо обороти зиёдтар мешавад, орда вайрон мекунад. як норма хати кор бояд. Чархай парак меган, парак вобастаи вал дора, баъд қаҳсангу торсанг. Инами хачи иборат аст. ҳаста айдеҳои ҳамсоя меоянд, аз ноёҳо меоянд, суроғ пай карда меоянд, коршон баробар мекунад мераванд. яке аз қадимтарин ва оддитарин олоти ғаламайдакунӣ ки ҳоло низ миёни мардуми минтақаҳои кӯҳии тоҷикистон маъмул аст, санги калони лундашакл мебошад ки ҳаҷмаш 3-4 маротиба аз тарбуз калонтар мебошад. мардуми бадахшон онро булбулок меноманд ки онро як нафар ё дар ҳоли калон будани санг дунафарӣ онро болои тахтасанги ҳамворе пешу қафо ғелонида гандум, боқилоҳ, тути хушк, чормағз ва дигар нави маҳсулотро пахш намуда майда мекунанд. ҳозир намин тута чиндем, хишк карем, ана ҷамъоварӣ тоза карем, миёрем, ана намин осёб боша дар осёб. осёб боша дар осёб, осёб набоша дар ҳамин санг мешакем, типс мекунем. баъд ё агар ки бихоҳем бо дунаи зардолура бозига бо ина ҳам мегирем, мешакем, ҳал мекунем, мулоимаш мекунем, мегирем бо тиғмитш мекунем. тиғмит мекунем, қатин арадашки мекунем, баъд тиғмит мегара. хай ҳамун расми ҳамун мо ҳам хеле гӯёне, ҳам қадим бидааст, ай бобию момоҳомунам гӯям хеле бидааст. ана ҳамин мева ин тиғмит барои чи рӯда, барои гурда, барои хинкзагӣ не, то ҳатто агар ки ӯ дунаи зардолура бишакӣ, ҳамун чишая холиша бишакӣ, ёр агар ки хай меҷӯшонӣ мехӯрӣ, санги гурдаам боша ки мебироя. ман ту дадивам хо, баъдам қоқ чохо. мо тутро чинда, баъд онро дар офтоб хушк мекунем. баъд аз хушк кардан онро болои чунин сангҳо нарм мекунем. агар миқдори зиёд бошад, онро ба осёб мебарем. мо инро тутпест мегӯем. тутпест барои гурда давои хуб аст. тутро ҳамин хел ҳам бисёр истифода мебарем. имсол тут бисёр шуд. мо аллакай барои фасли зимистон бо чунин усул захира кардем. ана ин ҳам тайёр шуд. тути бисёре аст ки ҳамаи ҳамин тутосе, тути раванист, тути рӯштутай. ана ин рӯштуташ бо барои ҷӯшондан барои кабиян ки фоида дора. ин тупуса хидша танҳо намегара худан, ҳам хеле танҳо намегара. бо хай бо ҳози бозига барои бихоҳӣ бо дар ови медозӣ дар як чойникай, дар ягон чизай банкаст, бо ёра намегирӣ чӣ мекунӣ? Мекаби барои хай ҳамин гурдо. гӯё барои гӯра бо фоидаст бозига, овуш боз. ҳозир ҳамин як ёди ҳамин тупустам биёя, мерам ва санг мешакам бо як чиз дигарам хеле
سری جوازک و جوازک میچکیم. در اون جوازک چهار مغز 4 دونه که گره قطعش میپرتویم و توتاو میچکیمش. ما یه رو تغمت میگوییم، تغمت. و توتو دونه و 4 مغز برای خوردن. حالی بچم همین ونج نکشینی 1 بار تغمت میکنم آزید. بایسنگ دونه را 4 مغز میزنیم. با ای دونه و 4 مغز بازیگه روغن ملایم کشی روغن میبروریم. روغن میگیریم نه؟ اما ای مغزی اما روغن میگیرن میبرورن. با چینی میکنن ای دونه زردولی هم روغن میبرورن. тутпестро на танҳо дар мавсими сармо ҳама вақт онро ҳатто бо ширчой истифода мебарем. баъзеҳо бо меваи тут донаи зардолу ва чормағз илова мекунанд ки ин боз фоидабахштар аст. мо низ бо ин чормағз омехта кардем. ҳозир зиндагӣ хело хуб ҳаст. ҳама чиз дорем. аз ҳисоби меваю сабзавот худро таъмин мекунем. як қисмро барои худ захира мекунем, қисми дигарро мефурӯшем. аз мушоҳидаҳо осиёбононе сай доранд дар баробари рушди дигар ҳунарҳои мардумӣ ин касбаи аҷдодиро низ ривоҷ диҳанд, зеро орди омодакардаи осиёби обӣ дер бо сифати худро гум намекунад ва талаботи мардум низ ба орди истеҳсоли осиёби обӣ зиёд аст. албатта истеъмоли ин орд саломатиро аз ҳар гуна бемориҳо эмин медорад.